bazalwane nani ma-students ngibuka nje kuthi le ndzaba noma sesikhulume kaningi kodwa nje ngiyalita uvakaleka ukuthi ebebengathi ubhale phasi lamagama lathi the physical law came from the spiritual law. Konke leso kumthetho kuqhamuka lapha to the spiritual part. Mina ngimtsala kunami the spiritual part isidzala. Lesi bekusengakho ke ngeke ngisho silamalanga sibonga ukuthi kuyabasita labaningi nami kuyangisita bazalwane. Nyalo nje silapha kuGoyi sisendle life in the wilderness nange ma students lokhu sithandaza sesiyanikhumbula nanani ngingakachubeki nje sale ngisho lenzaba yase wilderness ukuthi leli gama lelithi there is life in the wilderness phinze naloku sensabeni yasomandla kuyabonelelwa sibonga ukuthi simcethile eGenesis ngiyamkhumbula Abraham ukuthi kwathiwa kuyabonelelwa le nkulumo leyo uyayibona lokuthi ensabeni sathi ke sesiyayo ensabeni le physical ngoba kumcoka lokuthi siye uyawushukuma umtimba sathi siyayibeka ke inkulumo ukuthi mbamba ensabeni na ubuka kuba ngilokujuluka ukuthi hey nakho ensabeni nyalo lensaba say spiritual lokuthi nje still uNkulunkulu ngoba he's the same. Siyambonga uNkulunkulu nalokuthi nje bayakhomenta labanye benu. Mfundisi ngiyayiva lenzaba zikaNkulunkulu ngiyitolo namhla naphakathi. Ngayiva nje mfundisi lenzaba ukuthi base 1 Corinthians sengiphindze ngiyafakaza khona la. 1 Corinthians nawuthi uNkulunkulu is the same ukuthi basinabona kwavuleka umhlabathi wabamita 23,000. Labanye balunywa dinyoka. Number 3 mfundisi washo usibo Anania naSafira bawaphasi bagankaka. Ngiyalo ke mfundisi kuba khona ukuthi nangabe nje ukhanza uhlonipha idlele nyongo awuhlonipha abatali bakho ikhona lento yokuthi udatkhanza ukuthi umhlaba ngathi uyakumita ubathi uya-applya inkomo zetifile timbuti sofile bantwana so divorce. Mina umhlaba vele mfundisi nje ngathi ungihlanekele ungaganga uNkulunkulu akashintshi nabangavuka labantu bangathi uNkulunkulu unfair man. So he must remain the same today, even forever. Nalaba labatawuvele laba beJesu ngeke abuye igeneration emva kwethu. Nabo batabe bathi hey. So phinze futhi ungathi idla imali delibandla. Ngeke mhlawumbe ugankake lambi kwethu. But akathi imoto seyibulela emathayi. Sokufela fastel. Umfana sokula sebamkwazile. Kugankaka lo ugangelene ngetimali. Phinze futhi kube khona ukuthi tinyoka mhlawumbe nje ngeke kulunye inyoka yebo kona bethi baluma tinyoka mhlawumbe ngeke kulunye inyoka but lokuthi nje emsebentini sekunjena ukhona solunye inyoka uNkulunkulu akashintshi bazalwane nalapha ke kanjalo ukuthi nje uNkulunkulu nakuthiwa ensabeni kuyabonelelwa ukuthi ngakhathi nje uhleti iviki lonke intolo besikubona futhi ke nami bazalwane siyakwenda nebazalwane nami ngiyaye ensabeni literal but kakhulu kuba nje ukuthi sesibuka lama benefits but now uhlede endlini kube khona nje ukuthi ngiyacela bazalwane ingelele inkonzo yokuzila siya practice nje nayi 37 day lokho sina uhlede nje iTV yawo uyibukele nane fasting hlele sisho nje ligama lithi fasting lisho ukuthi putting food aside then replacing it with Bible eating and prayer wangakwendi lokho ufana nje ukuhanga strike so ungasothi uzile iviki lonke nje kube khona ukuthi mfundisi nangibe emsebentini ngiyabuya nje ukhanza ukuthi hawu ngiyapheka kudla ngikubeke bese ngiyathandaza ekseni ngebese ngiyakhona kudla hawu ngidla nje kanye lapho usensabeni iTV mfundisi ngiyibukele nalapha social media usenza utawubonelela anyway kukhona ke kuma video mfundisi sekunje bazo ngiyazithanza leti ndzaba leti utakubona ukuthi kuhlangana kuphi phinze futhi Osman nje ngibeke ekhembini bantu abeni sesibabona bakhona lesitakusho nakhona ukuthi labanye badiscipline vele besolo sibamele bantwana ukuthi i-grand opening satoguca phasi nje khona la tshanini ukuthi siyenda lena kuma altars ethu bantwana ke babhunyele konke manje ke bukhanza lathi bantwana usola bagcina isikhathi agcina sabona sale sikwenta lokuthi nje nasenta i-grand opening sesitabo khona ukuthi sihambe siye eGoyi bakhona nje labafikile bakhanzala sethi hawo senda update ke ngoba sesikunengi lokukhona ngoba vele bese akusafundziseki kahle akuseke eGoyi kuphela nalamanye nje
ema-altars ethu. So siyambonga ke uNkulunkulu bantwana ukuthi njengoba nabo bakhona nabo ke bantwana nawubuka ukuthi nasingathi bafundisa abantu bami sokuthini nasithi uNkulunkulu ngamaHebrew 13 nathi iBhayibheli uNkulunkulu nguye itolo nguye namhla nguye naphakade, he's the same yesterday today and forever. Sisho ukuthini bese bantwana bayakubona ukuthi nemambala mfundisi le nkulumo lena isho ukuthi uNkulunkulu akagucuki nako la kwendele ebobani njengoba besibekisa ngalokhu nalokuhle ukuthi uNkulunkulu Abraham, uNkulunkulu Isaac, waJacob kwendeni uNkulunkulu njengoba nje sitawunipha lokhu sebayabona ke bantwana ukuthi nasikhuluma ukuthi phinze there is life in the wilderness vele makho nje one ehlele simkhotha ukuthi Jesu lithi he was alone with the wild beast bekakhashane nyalo khona la goyile sikhona nje tikhanza tinkomo it's obvious lethi imbuti netinkukhu nakhona emission la sikhona khona lapha ngendasi kwesikolo nawe uyalapha elisuthu uyakhanza tinkukhu hawu so uyabona sikududane so Jesu he was away ukuthi beka le lokhu nje iBhayibheli lithi he was with the wild beast so he was far from home. So lokho hamba ke uye lena ehlane wendela ukuthi ungathi disturbeka wona lama TV lesikhuluma ngawo uyabona ke lokho ukuthi nasi there is life impilo isehlane. So uyakubona ukuthi na utaba khona ungahlala la endlini yakho ngibekise nje indlu ayikabi nathi nje base basicela abantu sisangakakhulu sebancane ngicela babe mnisi ngicela nale mfana wakho lapha manda nakangisalele nendlu lapha ngeva mani ngeke ngivele icobola esithole emathuba ukuthi sihleti kufanele sensabeni ke sizilile yataleka lento so lamakhaya bese yakibo khanza si nale carpet yakho ayiboni yatofotela kube khona ukuthi nambe kumakhatha awubathi nayi neheater lapha singayifaka phinze futhi kube khona ke ukuthi netingubo siyakhona kumbatha ukuthi kumnanzi uyabona na uhleti ukuthi uhleti liviki lonke usehlane ubeke kudle eceleni awudli nabo TV hlane lebuthongo ukuthi ubuthongo awulali kuba khona lokho ukuthi ubuthongo mfundisi bazalwane there is life in the wilderness. Phinze ke lo munye umfana sasinasifundza kwayiva lenze ukuthi uyabona nje ukuthi etishela abasikolo ngathi bantwana nibohle nibhema ninatha namba niyojola kumele sinawo sesikolweni noma ngabe usesele bo ma grades phinze so tertiary ukuthi osina ufika lena wathi ukuthi kuze utoba nempilo lahlala bekusumfundisi ufundze lapho nesi ufuna kwenta inesini nayo kuze utoba ne life le nursing ucethe esikolweni uhambe uyosebenza nathi nesisebenzako kuze bangatozabula certificate nje there is life in the wilderness yenda kube lihlane kuthi noma ngabe lamsebenzi bongakhwabanisa Nkosi yami phinze nayo opposite sex bantwana ke kubalula uyabona ukhuluma nje babona lobuso babo ukuthi maye bayeva abantwana ukuthi mfundisi wazi wayibeka yavakala ukuthi nemambala life in the wilderness lokuthi nje ulaka form 4 kube khona ukuthi uyakubona ukuthi umuhle wakani phinze ungasome ngakhathi sonke nje sitho ngiloko kube khona ukuthi ukhathe form 5 wakho uhamba etertiary nase tertiary nabutshwala ngeweekend babathe ekuse uhlale wena lihlane lamagama they will become flesh they're going to be true ukuthi there is life in the wilderness. Then ke lokho ngisho kunako ke bazana ukuthi sisakhuluma lebantwana nabo bosimisa sebakhulile nalabanye kukhansi bantwana phela kuba nalabanye bayavakasha sebahamba ke bakhe emagumence bakha ini sesidlalelani bantu bami lokuthi siyanibuta sinibone senibhekephi senihambile asali ukuthi mhlambe kuvuthwe amagwava kuvuthwe ini ubocela abadala ukuthi uhambe nabo bakubonisa ukuthi lapha le bakhona kubona esihlahleni okude inyoka gibelani ke bantu abamnike phinze nakhona dimve ningadidlela sihambe siyoti washo itolo bazwane bekwendeka nje sinathi manje semthonjeni singaguli impilo siyagucuka so then ke sathi futhi futhi nini ngamantombazane abafana sebanganibamba uvoice room sebamba iphini so hamba nalabadzala asali bantu abami ukuthi nje uhambe batafike babuke ukuthi kuphephileni kude inyoka ugibelani ngenike sihambe siye ekhaya phinze siyabekisa ke ngebakafaya ukuthi nebakafaya nje bayasho babafundzela umlilo ukuthi bazalwane siyacela ukuthi na uthole tinyosi ningadikhokhi sibikele nje siyithe thini into sina ukhokha tinyosi takho sibe sikona noma ke sikhokhele tinyosi takho sitakuniketa kuze umlilo ungatobe suyaphunyuka bayeva ke bantwana ekwangithokodisa lokho nasikhuluma beva ukuthi wabona nalaphisweni ngiyacela ke sengiyakhuluma nje nebantwana benu ngoba lokho bazwana sisho nini nizathi Jesu naye asinakavuka nje wenda YouTube wakhe wasinakavuka iBhayibheli lithi wabonwa ngilaba labangu 500 shothi waba nema views abangu 500
but buka nje sesingakanani. So nanathi le info lethu lokuthi iyahlala la ka YouTube tawuqhamuka umfa afika athi yebo nini yathi mfundisi isikolwa lesifana nje ngiletha sifunza online. Siyambonga nje uNkulunkulu ukuthi nawe na usisita ukuthi unikete lo munye umuntu awunikete isikhathi hayi nakhona nje ulalele nje nasi sotela thina isikhathi nje sobe khona ukuthi sibita ke thina sithi sikubukele ama video because that's YouTube, that's audio video. Hamba ke yokhona ukuthi ubukele awunemambala iyakhula i-channel. Siyambonga uNkulunkulu leku kuphila abantwana ke nakanjalo bayeva nalokuthi nje abantwana banga yabona nje laba lokhansi bacela umthandazo umfana nje emfundisi uthatha isikhiya semoto waphinde washayisa ngayo ukuthi imoto akayiceli so hambi bigger things start by little. So lo mfana umuntu abakhona nje uyadiyela wethikhele amagwava akabiki umfundise le responsibility sengathathele ama decision nokupheka nje ungabi ukuthi umfana akabiki emsebenzini make athi namhla sikhani sicela kudla amabhontshisi noma sikhani imfisha sisi mfana wami khokhane efrijini hayi lo tuba khona nje utentele kakhulu nje batali bekuba ngini ukuthi ukhanje umfana yabona nje le nkulumo lethi bigger things start by little ilofu yakhe wadinga imvuthu. Uyabona le lofu la sebakwakhele bona abantwana ase-stressed lokunye 10 years back taqhubeka lethi imvuthu labanye 20 years back tabakhona lethi imvuthu ukuthi umfana nje wende ama decisions akhe. Kumnanzi batali ngithishela lo khulumakho bantwana akathi banombi kwethu nje nasinganicocela nje lokuthi sendeni nasifika la kuGoyi kuba mnanzi ngoba abantwana bafundisa ngaleyo ndlela leyo. Siyabonga kakhulu angibuye ke kuloku le ngawuthi lokhu bengidlalela nje ukuthi bazalwane siyabonga kakhulu inkulumo lemnanzi ukuthi siniphe nje ukuthi sendani la ekhaya. Le nkulumo yokuthi the physical law came from the spiritual law isita kunako ke bazalwane le ngenta nje ukuthi ngithi angende lo mlayedo ufike kini bazalwane nani into sithandazisa nokuthi nani nisitakale ukuthi iyasita le nto ukuthi yathi uNkulunkulu bazalwane nasezulwini ude licala nako ke lesisho ukuthi sibekisa ngako ngeke sithi kwanamhla sibonga labaningi ukuthi nasilalela njengoba sathi na ubosibeketelela nasilalela ke sitawulalela ama-audio akho ngisho bazana bese nisathumele beketela nje wathi ukuthi kodwa vele ngabe ecingweni lemfundisi sibangakhi. So siyacela ke bazalwane so nasilalela ke bazalwane siyabonga ukuthi niyibambile ukuthi umfundisi licishe lafa likhaya lakithi labulawa nje ukuthi abantu babhubha ngekusula lwathi lokho ukuthi bazalwane uma uhlanyela spinach nazi nje nako sekuhlanyelwe silungisela i-37 day fasting lahle sidla khona tibhidro netithelo kuthi nathi tibhidro sengulethele membela kaNambot nothi tibhidro kuphela konke nje nanguniketa utawathi lokho ukuthi utawunisela ngani but asikwende kube kufishane ke ukuthi lesithombo noma ngabe unemandi nje wona lawa uwater noma lachamuka entsabeni afuthi edu umsindo niyanisela nje nakwendeka nje balihlelisisa phansi awunisela lapha leti bhidro ngeke usho ukuthi enivayisebenza mfundisi. Uyabona abantu abaphilisa kwenza ulayisha emakhabishu ulayishile uyothengisa kwakheka imali hani lakhani yadla uyasibona nje emtimbeni sibahle lokuthi sidla leti bhidro. So asisithathe kanjalo ke bazalwane ukuthi ke manje lespinach bese ayisebenzi le nto le lokuthi bazalwane niye etinkonzweni bomakhe bobabe bantu labasha uye umfundisi afika kakhulu kunjenge kuhlanyela sipinach Jesu Kristu umsinzisi wena lokwafa wavuka uhleti ngesekunene saNkulunkulu yabuya masinyane. Maye mina kuyangisitha lokho bazalwane inconsistency lies power. Na ubuka nje ukuthi why sigeze inje singogezi namhlanje bathi ngakhe dingu 7 next week ngikhuluma kahle tabe dingu 14 futhi ke vele kuhlangana ncama futhi ngadala kulisonto. Uma ngiyambonga uNkulunkulu kuthi ngeke nje ngithi ngigeze nasengigeze ngebirthday yami nangebirthday yami next week ngelisonto ngiyageza every day. Nale spinach ke ngicela sibekise bazana please namhla ngicela bazana bebengathi nje ndanipha imali leningi ukuthi nami nje manje ngive le moyeni wami ukuthi asitakale maswata kithi sadak Africa mhlaba wonke ubuke empilweni yakho so ungasinisela ke spinach sakho siyakhula angifast forward ungakho nje wethi inkonzweni ukhanzakala ukuthi uyathatha ubeka lapha unalamagama ke lencela wabhala lathi what you keep on beholding you become. You always become what you keep on beholding. Lelo buku uyibuke nje uyibuke ngiko ke
kule nkulumo lena nje nangibuka abantwana ukuthi ufundisile umfundisi ukuthi umfana nakabutele selimethile leligama asambeni sonke bazane sibuke nasetha eMandi esitutulweni empompini kanti landlini nje noma uqhemandi ngenkomishi uyathela utawetha uwethe so nomfana ke nimethile ligama ngilakhona ke bese bakhona ligama vele akusilo lama alphabets so uyabona kumfundisi igama la Jesu lahlala sho phakathi igama lika Jesu how excellent is your name sibabazi igama lakho chawe lama chawe shokuthini wabhekisa kumfundisi ngibuye emasimini noma bengijipa ngiphokuthi ngegama lokugeza ngeke ngize ngihlophe emakhwapha ngachubeka noka kodwa la ngidawuthula leli gama ngalende ama alphabet ngendele minutes ngithatha insipho nakho konke ngigeze uvese ngishaya inkwelo ngiyageza lapho ke ngilo leli gama ngito letinto leti ke bazana banala bayathu bamba lokuthi olala gama la Jesu uyabonga mfundisi lembuliwe kulamalanga ngisimbulana indaba bathi ngiyibile ngadi ya Jesu siyabona no pain no gain le ngadi ya Jesu vele inje so naleli gama ke so nalomfana ke nawuthi senimethile le gama nami nje nokuthi seneliso leli nje umfundisi uyabona silokunye ukuthi kuba khona engiphilisa umfundisi ngihlala ngiphile emoyeni nasenyameni nalo sinje impilo nalokuthi nje bazalwane salungisela ikhempitolo ngithi uma kunento lephilako ngize ngiyabekisa ukuthi nje manje singathi ihead of state kungasiyo la kaNgwane inkosi Mswati head of state nje lenye live noma ngenteka ukuthi ibone umbono ukuthi bosi ngabe kuyakhulunywa eMaswati ongasakakhuluma athi siyaniphilisa lesachaza lo ayikho nje longafika kwade ngeke mina ngize ngisho so into le la uthole into levela kuNkulunkulu ungacabanga ukuthi sathane naniphume eGibhithe ngeke angene kuFaro noma ke Faro athi yebo labantu sibakhokhile laba asibalandzele utakulandzela sathane so into nayiphila buka lokuthi nje umva forma kwade nje kuyafanana ke nakona lokho ukuthi nje indzaba yokuthi sekwembuliwe ethi igama la Jesu nayiland ngeke nje give me any song nakuthiwa nje igama lenkosi liniyo incaba iphile ncaba so lokho uNkulunkulu la kushoko ngiko lokho lokugcina kathi nje kuzila 2 days yekuthandaza kumakhadi ngiko ligama la Jesu bazana niyalibona likhona nakuma academics nawo lapha nje wenti nursing yakho 4 years lokuthi bothishela bathi akuhloma iassignment kube khona enamhla esikolweni kumatima ngiyo lapho but nawungapho ukuthi nje igama le nursing ngoba igama la Jesu sayili lip service njengoba basho Matthew 15 verse 8 labantu laba bangidumisa ngithi ngizebethe emlomo okay kukhona ke kuma video lokho ngendlela ukuthi ukukhumbula ngiko ke bazwana sithi nasi ngiselimethile ligama ngiyababuka nje labantwana ukuthi oyidindlu lokho ngibabuka nje lapha nabahledi kuba khona ukuthi unemambala uyafundisa make mtshali yangathulile nawe esikoleni nawuhamba umixa lo mtimba wetha la who can show me education uyetha but uyalalela lokuthi nje bithi bakunike i-assignment i-computer yakho ubhale uyakubona senjalo lesipinatshi onke lamalanga uyafunda from 1 to 5 phinze uye tertiary phinze futhi kube khona ama-assignment ngama weekend uyabona silento lena iyangena you are the result of your more spend time la kasi njalo ungumphumela wesikhathi sakho mbaba uyabona spinach stapa ngumphumela siyasithengisa usileshe evenini ngoba uyasinisela nakho konke na ubuka ke usewakusho umfundisi ukuthi i-prayer i-lifestyling i-prayer seyaba i-lifestyle bazalwana ukuthi nje ngasho ngathi ungayikhanza nje on prayer kunatha tshwala ukuthi abantu bawuthandazela kunatha tshwala I'm sorry to say that but nginetokova i-prayer say-lifestyle ngingasho ngathi your personal life is a true testimony than the words that you say wahamba umfundisi wambuleleka ukuthi kanjalo ke your personal life is a true prayer than the words you say nangu honored prayer ngeke uze loyo 1% yebo nami ngiyamdzinga lokuthi 1% but 99% ilempilo impilo sengi-lifestyle ngikona ngabuka nje ukuthi asesibuke phela nasithi words became flesh words are becoming flesh awubuke phela lantu ushadi balota ukuthi akukhanza ukuthi unemambala amfundisi kungiko na ubuka nje ubuke abantu okhansi hayi kabi laba nasatshwala sebanciphile emtimbeni bethe ibunu lababhemako insango ubone ebusweni ukuthi ebanjani phinze uyababona bayanatha i-weekend nasemkhathini eliviki bahle ubabona namqhaqweni bese bayenza lento uyayenda lo muntu lena na ubuka ukuthi egcineni lokuthi bebesingathi i-blessing lo sowuthethe ibunu sithunyele sethi yaphephethela uyakubona ukuthi uyakuphila so nebazalwane ke khansi bayalapha esontweni bawuthandaza nabaphuma ukuthi baphila kanjani leyo bazalwane siyambonga uNkulunkulu njengoba sisolo siyanipha ama-video bayangena abazalwane ukuthi yamfundisi beyikhona lento ukuthi singaphuma esontweni njengoba nje ushito ukuthi bazalwane yabo bona ukuthi baphumile ke esontweni iphinde nenkonzo seyivaliwe ngoko vele seyivalekile ekhaya Nkosi yami shothi lesipinatshi bese singathi sinisela ngalamasonto kuphela uyasinisela nje lamasonto kuphela singakhula yini
in consistency lies power. You are the result of your most spent time. Nami I'm the result of my most spent time. Asibuye ke basenikubambile uthi nasi bazalwane, the physical law came from the spiritual law. Vele bazalwane, akusho lokho ukuthi bantwana lamakhempini mabandleni council conference league ukuthi akukhulunywa indzaba kuba kudadisha. Umntwana ongadadishi uyafail. Uma nje bantwana khona sinabayene nasekhaya, abayene nasekhaya ngidoshiksha tandla bazwana ukuthi ngikonje lokuyingcikithi ngeke lokunye bese siyakuveta lapha singafihla indvuku emcubeni, but nje konke ama topics lasimangalisile uNkulunkulu ngawo kutaba lokuthi batakwenda yini lemakhaya. Yini lokwenda ukuthi bantwana ngabo2 kakhulu nje ngemigcibelo ekuseni ukhanza lathi babukele ama movies abafika late esondweni. Yini ukhanza kalethi baku WhatsApp, bakhanza bana bo TikTok. Uyayibona into lokuthi sebagcokela okufishane, sebangcunu, teenage pregnancy. What you keep on beholding you become. Indzaba lenkulu akusiko ukuthi abeva bayeva. Ngakho ke uNkulunkulu sithi bantu bami labanye bakhona reporter kubatshali mfundisi. Batshali yathi mani mina kwasha tisha nje khaya kuceba umbhethe ngiyahluleka nje. So bantwana sikhulume ukuthi nayi into nje khansi yakwehlula. So la ekhempini ke Stouts ngize ngasho nje ngathi ngicela kuliboleka legama but live very wrong lokuthi bantu bathi we are crossing fingers sina sisho ke kanjalo. Manje ke-draw le attention ukuthi sitobhekana nako kule camp lecala namhla ukuthi nayi nje indlu abantu abamkhansi yini bese kulikhulu kwasha teacher lokuceba umbhethe so swacela imali kwakho nabawakho kwende kanjani. Siyisukelele nje bese kuba khona abatshela bona ke ukuthi ngicela sisinisele njengale spinach because bazalwana unless uNkulunkulu ashintshe uhlala sho njalo uNkulunkulu athi ayimnisi awulobo bodlolo ngomlobo. Ngimpele ngavuma ukuthi udabohlanyela tipinach takho utinisele uvune phindze esikoleni ngeke nje uye ngemsombuluko njengoba ngihlale ngisho ukuthi nje uthi yebo thisha ngidabota ngemsombuluko ngitena ngalesibili bese kemva kaloko lesithathu nalesine ngithi ngitena ngalesihlanu nakhona ngalesihlanu futhi ngihle nje ngithi uthisha lo bongothi tawubona phela sitawenda kanjani phindze nesihlahla ngihlale ngisho noma umbila jona le spinach sami ukuthi na ungenteka nje usihlanyele 2 days so phindze uyasitransplant singakhula yini ngoba nathi sibamba timphanze la phasi siyasidziphuna. Bazalwane lokho noma sikukhulumile ngasemuva lo muntu wasimfundisi cishe dincane tindlu ngathi tiyangeteka sive seyinew revelation. Nginaloko enhlitweni yami ukuthi lokunye labanye sebakujwayele labanye bakhona sesiyati nje but uyakwenda yini na unganaka don't let tifundisa sakho indzaba ithi inkomo the same hours ledla ngawo is the same hours lephinzi ihlwabule ngawo kushiwo njalo. Ngiyaticelela maswata kids Africa mhlaba wonke la ukhona khona nje uva lo mlayetho ngithandazele nami ngakuthandaza ngakhathi ungithandazela noma ngingakwazi ubona uyangathi lokhuluma ngumfundisi Seneliso Mnisi yena kangathi but ke YouTube wakhe ngiyalandzela uNkulunkulu lokwatiko ungangithandazela nje ukuthi asingithandazelele ijala kaMnisi utawubona ke nami lo mthandazo back to the center. So nami ngicela ningithandazele mkhulu lo msebenzi angibuka mina ngizina ngibuka nje ngibuka iyouth bantwana batsakiwe ngisengasho lamanye ama video ukuthi umuntu ngabe utsakiwe sokuthi emission ngekude etshwala manje sibekizwe noma libhodlela la Coca-Cola ukuthi wena usuhlulwa tshwala uyabona ukuthi wena uhlulwa tshwala ungahlulwa nelibhodlela ahleke lo mfana bese ke sekuba khona abuka kathenda njani bese kuba khona ukuthi you are the result of your most spent time. Awubuke ukuthi awungichazele nje namaseko lamathathu word of God prayer and fasting iBhayibheli lifunza kanjani. Okay kukodwa laba labangema-hedeni ngiko lo hedeni vele kuba khona simcalisa ukuthi siphambane namukele Jesu kube khona ke ukuthi awungitshele ukuthi iBhayibheli lifunza kanje mfundisi la phela bashasa ingisi bantwana you know sometimes I read the word but nje okay la ngudokotela nje bathi okay it's okay ubhale phasi bese can you tell me about prayer mfundisi I know now usifundisile ukuthi you must pray so I sometimes pray okay anyway sengizabagijima nje nasikhona sithatha isikhathi ngicocela ukuthi sasibale nje ngelanga uthandaza nini sometimes mfundisi nekudla ngubusisi hayi madimoni ngiko ngoba nani bazwane sokwabanjena nje kudla kuyabusiswa ebekunene njengalenye video nje ngibonile kwathi lo munye thandazana nifike emahotela ngoba lapha lo muntu olele lapha the spirit is pending sabe singena kuwe so sanctify everything by the blood. Bantwana ke bose ngisengisangabatshela sabukela ema video lapha so lenye video sidabe sibabukelisa nje bantwana sitakusho nalokho ke bazalwana ukuthi pure movie manelela kahle nje lamanye la editiwe lane message sathi sona lesikhathi kakhulu sasibusuku kube khona nje bantwana ngonje sathi bazalwana emakhempe ethu vela kusibo labo 8:30 nabo 9:30 kuba khona ukuthi just like nje kithi akusiwe ikhempe
kusasa lekhaya ukuthi babukele imuvi ngabo 10 iyophela ngabo 3 nathi kuba kanjalo bese bawuphumula ke bantwana. Hallelujah. So ngiyabafundisa ke bantwana ngibakuthi hey niyabona lokho ukuthi endlini laba bayangena sebabona ini ngokuthi endlini bantwana bayakhona ukuthi basho umfundisi sengifike la noma ngisengilandi noma ngikuphi labanye kube khona nje ukuthi khona si voice call video call siyakhona ke kuthandaza sanctify indlu. So sanctify nekudla nasemahotela sanctify. Coming back ke ukuthi siyambonga uNkulunkulu lokuthi letinto leti tiba khona. So siyabachazela how do you pray? Then ke kube khona sike fasting lamaseko lamathathu bazalwane kudla nje ngiko nangalapha ngesencelela ngaba udli kudla kumaseko lamathathu ngagula literally. How much more nangala? How is the intake of the word? How is the intake of prayer? How is the intake of fasting? Then ke bese siyangena ke lokunye sithi okay lo lokhuluma amagama lathi if ngita into your living room I see the programs you watch on TV and the books you read and the friends you hang out with, I can tell your future. Yeah, that's true. Because you keep on beholding umngani wakho noma ngibani. Then lo mfana nasesikhuluma into betting 4 ngiyanibekisela nje kafishane. Emva kwaloko bese kuba khona ukuthi uyabona ke wena asibiyele ka physics kahle ukukhuluma nabantu ngikho nje bazwana ngithi ayi noma ningangilethela abantu babe bangakhi bazalwane hayi kabi naba lapha kodwa just abaniphilisa lapha kutabe kusuma nje ngibani kanophilisako nathi bazalwane akusithi sinalokuthi nje give me time ngiyalo nje lokungikhuluma I'm taking walk nakunje uyakhona kubona timoto noma kuyadiva timoto taking walk nabantu kuba khona ke sicele about 3 hours besikhuluma nasesithini mhlambe siye emotweni taking a walk fresh air ngoba kumnanzi lokuthi umoya wethu nje uphefumula kahle ngoba siyamuva uNkulunkulu ngakhathi se wilderness. So lo mfana ngasomchazela ke ukuthi okay asiye uyabona input itabe sidetermine output physics lo bese uyabona ukuthi uyabona ke wena ukuthi anyways to fast forward ke bazalwane akubona ke lo mfana ukuthi ngikona kubona mpaka lemaphepha aphakama kuthiwa look at the wind that's not the wind, that's the result of the wind. Bakubamba ke bantwana so nalapha ke ngalamafishane ngoba kukhona la kuma video ngendle lamafishane kodwa lamathe kuba khona lo mfana akubone ukuthi buka ke nani ke sengikhuluma nani bazalwane ukuthi buka ke lokho ukuthi ngesikhathi wehluleka ngakhathi nje kube khona ukuthi wehlulwa kudlalifa wehlulwa kuthandaza wehlulwa kuzila utasi ngase kubekwa i-opposite sex noma sekubeka tshwala hayi ukuthi uhlulwa tshwala sengumphumela wekuhluleka yebe bengaba umfundisi crazy bengathi kwathi ngithathe amafahla lento lena is very powerful ubona ka phela umuntu obakhona kunje bahlele futhi ngigcina sengimithisile ngamitha ngoba khona okay asesiyoboza kwenteke ngaqala kancane nje mfundisi iBhayibheli bese ngaselifuni ngeke phela ngiphikise Jesu bazwana kathi ngeke siphile ngamagama laphume ngeke siphile ngesikwa sokuthi siphila ngamagama laphuma so uyakubona ke ukuthi wow that's very true mfundisi mina bese ngasawathola amagama bakuve ke bantwana ukuthi mfundisi ngiko nami nje bazali na ubuka ukuthi mina nangizija ngihlulwa tshwala nami sengimphumela wekungahlulwa susa lo tshwala asiphinde sibuye mina ngihlulwa tshwala mfundisi sengimphumela wokuhluleka uhlulwa livi uhlulwa kuthandaza uhlulwa ke tinkonzweni nami ke ngumfundisi angehlulwa tshwala angehlulwa iopposite sex angehlulwa kweba sibese kusamaraze konke nje angehlulwa tshwala mfundisi nilokuthi awehlulwa kuthandaza awehlulwa kuzila uyathandaza uyazila bazalwane iscience iyachamuka kuNkulunkulu always i-output it-outdetermine i-input asibuyeleni ngespinach sami uyakubona ke ukuthi la ungahluleki kunisela spinach ngeke uhlulwe ipoverty abanekudla la khaya ngila ngithi ke lo uNkulunkulu angithuma ke bazwana uthi yathi lento lena mani na uthi uyabuka ushada ibalo takho uyakubona ukuthi umfundisi yathi nje leti ngomo natidla nathi phela ngiyatibona sebadigalela leti ngomo natidla tithabe sethi yohlabula ngakho nje kufuna ukuthi utidlise nalaceni kwesibaya tibuthe etshani bokugcina bathi tawuhlabula lapha leti ngoma natidla leti ngiyatibona ukuthi kwenteka naku mfundisi manje ngiyayibonga lenzaba le siyambonga uNkulunkulu bazalwane angicizelele lokho ukuthi uNkulunkulu usithume lokho ukuthi the physical law came from the spiritual law buka leti zinto leti ngakho nje senze ngithi nalaba labanatha tshwala sebanjela nje sibantu bakhanza ngama altar le ncwadi yaGenesis nje nawo uyayibuka lokuthi i-altar
sale ngikusho ke ngibathe ngiyakuva kuyaphusha ngiyasuke yangihlula kubazana sengicela nje bebengathi ukuganga sale nginipha naloko ukuthi lapha nje lesi iBhayibheli Abraham wamakhela uNkulunkulu altar lithi wabe siyathandaza egameni la Jehova asibuye ngoba sokuvila hayi ligama leli gama la Jesu le alphabet kuthandaza uyabona siyakuhlanganisa leli gama yikuye stake yikuvuka uthandaze noma nje leli gama la Jesu yikungahlobongi yikungaphingi yikungephi yikuhlonipha batali bakho yikuhlonipha uyihlone nyongo yikuthanza makhaya nje ukuthi uthanza wena okay nalo ke ligama la Jesu hayi lama alphabets then ngiphindze futhi ukuthandaza ngakhathi batali bami balethele inhlanyelo ngiya lifestyle then ke sothi kungi3 Abraham wakhe altar kuye kwakulitshe njengoba nali ngilibona nje nami la ngihamba khona kwakulitshe kuye ukuthi unemambala nangu Abraham wakhalitshe ialtar bambakhe bantwana batakubamba ialtar ngiPPT ngihlale ngibekisa lapha eKwaLuseni University ukuthi he was an altar rules the land naso ubusa nje the land of my finances unetimali it's because uyelapha eKwaLuseni that is a place phinze futhi time 4 years uyafunda then pensile kunabo Smith kunabomnisi bayafundzisa angisho lo khulumako so uyahamba ke uyabusa phinze futhi nasikhuluma ukuthi he was an altar rules the land thina lama land ethu bazalwane labo health nje kusumfundisa kaGoli nakutaba khona nje ukuthi la haloza nginathi emanti noma ngathi ngiye steak ndafika nganathi emanti nasebusuku ngiyanathi emanti so nawo ukuthi angibe ne-altar emanti lokuthi nje i-altar enzaweni noma ngathi ngisenhlangano ndawo nathi emanti ngiyawushukumisa umtimba then ke sengiyabusa in the land of health ngiko nalabamvu labo nabona abantu abakini nje bakhona bayalapha ngesheya banasa tshwala babukela iTV bathawubusa in the land yokumitha kakhulu ukutalela ithuba bathawubusa the land of ukugwazana so i-altar kusasiyo lamatshe ngifundisile ke ngayo lapha so bantu banakutaba khona ukuthi bantu bami na ubuka ukuthi Abraham wakhe altar wase uyathandaza egameni la Jehova ngiyabona ke bantu bami ukuthi kude lo altar wena nje abuka iTV kakhulu ngoba kuthandaza i-lifestyle nangale kasathana kuthandaza na ubhizi ubukela abantu abangcono wena ucuthula umlomo nakwasha teacher dawathi nje umntali wakho noma ngumthenga nathi impahla but lona unje inzabe ema-altar bazalo ukuthi sibuyisele kangaka manje nje lobo kusihlupha lokuthi i-altar access nako lokuthi sibuke matshe sibuke inje lokayigubhela phansi sibuke matshe tintsaba lo isikhathi ufake namathayela ngiyalapha ke altar i-altar nje you are mina nje I'm a living altar wonke umvu i-altar ngiphinze buka abantu abakini lokho ukuthi bayabusa ekugwazaneni sebashala abadzakiwe sebaphinze bamithisene sebacabanisile yini babusa kule live lenqabano le live lemitho angathi noma likhona yini ngicela ubhayile igama lithi umitho noma umitho umitha umitho why babusa phinze futhi yini babuse kule live lokuboshwa amaphoyisa sibashala abadzakiwe you will find ukuthi the answer becomes simple ukuthi bahlala lapha etshwaleni bacoce asibuyise lento restoring lokudliwa sikhonyana sikubuyise ukuthi sibuyise ekhaya kithi kuthi kube ngala batawufundiswa ke bantwana abantu bami hambani ngiko nalaba le emaveni nase bababona lapha ku-TV sebakhuluma babonakale bahle nasemtimbeni ngiyafunza ngilaba abakhutsata abantwana Nkulunkulu uyasibusa nje ngeti moto sidle emakhempini nasikhona netindiza theater ukuthi labanye babona sitheleka nje literally but kwanyalo kuba khona ukuthi can we see your friends njengale camp nje taba khona labanye can you see your friends athi hi kunama students ashaya isingisi in phinzi lo myama humshele nabe kunjani ngesiswati bantwana bakhulume kuyamkhutsata lo mfana zami ngifuna kucetha esikoleni ngihambe ngemaveni washo umfundisi bazwana ukuthi I wanted to continue with school but Nkulunkulu wathi focus eBhayibhelini ngiko nje we give you the best so bantwana sathambani yosifundzela bantwana we wanted to go far with education but ke siyambonga ukuthi singala lamandla onke angala that's why we give you the best but asisho lo bese uya relax la eBhayibhelini but akunikete bomfundisi ngoba mhlambe ngala bo nursing bo teaching bo bani vele kuwahle singiyafunza but ngala sonke kumele ukuthi na ukhuluma sive into letijulile taNkulunkulu angibiyele ke ngiphethe ngokuthi yona lese ngithinzile ukuthi Abraham wamakhela uNkulunkulu altar wathandaza egameni lenkosi i-altar then phinze futhi kuthandaza bese egameni ngilele sikuphilako nawe noma ngabe uyohlala eDurban uyohlala eStake thana na ufika le wathi ukuthi that's the place i-altar phinze you shall have time to stake phinze aba nebantu uthenga lapha esitolo
So kude umlodi altar. Phindze kwesibili kuthandaza umfundisi ku lifestyle. So noma ulesteke ungabe usunasatshwala, ungabe uyajola, bese uyacheat. Phindze futhi person caphela ukuthi ukhulumani. So uyakubona ukuthi umfundisi Abraham wakhe altar ho. Kune altar bese kuba nekuthandaza bese kuba ukuthi egameni labani. So nathi ke sithandaza egameni la Jesu. Noma ngathi ngiyombe ngihlala eNgilandi. La eNgilandi utangikhanza ngithandaza egameni la Jesu, the person ngiJesu. Naleko ukuthi ke bazona sinisele spinach. Sitabe sesiyakhona ukuthi siyasithelela esesishito. Siyambonga uNkulunkulu ngebantwana, they are doing exceptionally very well so far bafikile. Siyacela ukuthi leyo mthandazo nisendele yona. Umfundisi Mnisi uthi akube kuhle kini nonke. Yasengive amen, hallelujah. Amen.